Kien fl-14 Ottubru 1975, 45 sena ilu, meta pajjiżna esperjenza wieħed mill-akbar inċidenti fis-settur tal-avjazzjoni seħħ meta ajruplan tat-tip Vulcan XM645 bomber sploda fl-ajru il-fuq mit-toroq Żabbarin. Traċedja illi kienet waslet sabiex mietu 6 persuni, 5 membri tal-ekwipaġġ u mara Żabbarija, flimkien ma' madwar 20 persuna li kienu ndarbu meta partijiet mill-ajruplan waqgħu fit-toroq ta' Żabbar. Il-biċċa kbira tal-ajruplan kien waqa' fi triq is-santwarju biswit il-Knisja. Bosta Żabbarin li dak iż-żmien kienu tfal jirrakkontaw dak illi seħħ l-ħabta ta' sija u nofs ta' wara nofsinhar bil-paniku illi raw quddiem għajnejhom. Buħud jisħu illi l-ħoss kien wieħed strement tonnu terremot u oħrajn jirringrazzjaw lil Alla illi baqgħu ħajjin. Il-bdot tal-ajruplan Vulcan kien prova jagħmel inżul fl-ajruport madankollu kienu żviluppaw ħsarat. Fil-fatt, l-ajruplan kien beda jbattal il-fjuwil il-barra mix-xajra u sploda ftit tal-ħin wara illi l-bdot kien iddeċida illi jkompli jtajjar l-ajruplan sabiex jagħmel inżul ta' emerġenza. Illum il-ġurnata, wieħed għadu jista' jara u jaqra dak li seħħ fl-1975 fil-Mużew tas-Santwarju f'Żabbar fejn hemm ukoll eżebiti f'dalijiet tal-ajruplan.